Bahagi ni kina sini nak buon ki pun yang ah. Mi utau pai ba jong ka NPP dan tahils ki pun yang ah para ni ani ni pai ba nun to. Mi pai ba maliam ani ni para ni kemun to pai ba. Senong stoin keleng te tiong ngi tala hidup musim gum ne parti pra jong ni. Dengar te ngala ngam don kentien syu kan penpai ya kiru ngapuli no e ka Bible. Ngan la duduk musim ngapuli ka Bible. Nda la puli ka Bible nga siem kadon hakane ka kitab dong Samuel ka Arab tu kadon pa Absau kadon do kitab Chronicle ngalap ya ka kicing jati umun sim dong play kum no ula yalam yang asa tu melengok nane ka jalam do jong play ngalap ya ka wai ka sin ka ba udibit hadian bola job yu kaliat hadian ba ula set ya kane ka himaga jong u hakata ka por kidon kinong sun ki batmai don kinong sun ki batmai badai hakata ka por ba ya ka order yu job uang job penkrek koloi lum ya ka kana samari lum ya ka sansos nyau ya upata jongi nyau ya kikulai nyau ya kicariat nyau kano kisipai ngidon bangin peniang ya ka wat ya ka sti ya usum ya uknam ya urati bangin dale persa kini kinang suan Don Kibaong baka Voice of the People Party VPP hakini ka MP by election ka bamta ka syong sir ba hadu kata-kata hatu kata ka jingkran lani kata ka jingong kadi ka basisya ni kumno haga jing ilam ki waipat habang ipet lang bagi kubor paper lang bagi rensan social media ni yoi ya ka jing wan rung ka bal isir kai jing ki waipat ki he lidar na ki waipat ki political party ki bawan ban peniso LD lambat ka waipat ka political party ka bangitip kum ka NPP ka National People's Party kata kalong nadugi long kpa ki long kme kamtam ru nadugi kon samla na keleng ki jaga ki paper kibadan hagan ga jala megalabi je jongi habapet yai madu perstun lambat ki wepat ki he jong NPP ki bapedang brom lane ki bapedang sobha ya ki bawan penyeso syaka parti jongki kador madu sisa kada ipu mut pumat nadu kli edu kejan kajing bahabril ka phalang hagi dor khmat jongi kajing sngosngan jongki banai kerensu la kumbanai kopsu banyele hakani ke MP by election bat ke NPP la iru kumba ke NPP kala job lupa bat klaim artatien kan pensiong yai doktor nonglan hangti ha parlimen hadalhi dangshan ngi gi kubor bagi tu gi bril ki bawan peniso LD syak NPP ki kamil dia bagi degi nongelap election gi basnar lani gi bashir kai jong ka Voice of the People Party kapakam ngoma kalong kita kidai naka constituency jong president ka Voice of the People Party ba Arden Milo basayomoy lada kalong kumni kadon sisya ka jing ngosir kadon sisya ka jing ngoma ya ka Voice of the People Party hakani ka MP ba election ka bamta kumbaong lam ki waypat habapet haki jaka bapero ya ke jing yalap election jangka parti NPP ngi yoi ya ke jing slay upat ba ki bawan sigi jing yalang kabala ima sisa hadu kata-kata nakil lenggi jaga lagalong na riboy lagalong na west na east bat kumta terter kali syarkai sisa habai iu upat ba bagitur sya ke jing yalang jangka parti NPP kani MP by election kadon ke jia per sibun habing New Jor bat kani ke MP election ke beladap house nama Japsau ku mengitip ha kani ke MP election na Japsau ke belayang dai lead Dr. Ki Eje Sengkan kalong sisa kata ka election ke ba klut bagalong sisa election ke ba songshit adu kata-kata bani New Jor bat kani ke MP by election habang ipet mentala i kumbo pat ba udan ke jingkala lani balai kalong kumni haka MP election jong snam Japsau Dr. Singkon iyo hadu sanlak nyo puejar nyo pu pravuts bat haka ni MP by election ka bamenta Dr. Merbo inyo katno inyo na ya kate ka votes ya ka bay Dr. Singkon iyo sanlak nyo puejar nyo pu pravuts lani yo katam lani dunaru ngemla bentib ya kata hatu ka Voice of the People Party VPP kadon jikerman ban job yang sisien hakani ka MP by election ka mamta hadin by Dr. Ricky Ejisingkan laklat no naga pertai ibalong ru kumunong job haka MP election ibalayo ri ka vote san lang nyo puejar
san lang inyo po dyan yung pravoots. But, kipat ba? Kindang syanya biyang na em. Kindang iit biyang na em. Kindang jit biyang na em. Kindang ibit biyang na em. Ban pensyong i Dr. Merbo, hang ti hapal man hadalhi.